بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس البلاغة. Ikarwa dars na to, pamahapon ini, ilm al-balagha. Naka na to sin limabay, in ta'rif sin balagha, iban sin fasaha, iban sin uslub. Naam. Adlaw ini, sumud na kita niyo pa ilmul bayan. Muna-muna in ilmul balagha, tura yung pangadjiun halawman niya. Tu ilmu, yung pangadjiun halawman sin ilmul balagha. Muna-muna, ilmul bayan, hikarwa ilmul maani, hikatu al-badi'. In hikatu al-badi'. Naam. Tumagna kita niyo ha ilmu al-bayan. In bayan tiyo-tiyo da, insyaallah ta'ala. Naray para matawdain kan yung panangadji balaga. Kakunahan to biya mga bisbison hambuk-hambuk. Bat bang pamuhunin ilmul bayan, turay pangadjiun murain doon. Murain pangadjiun murain doon, tashbih. Tashbih. Hikaruan niya, isti'ara. Hikatu niya kinaya. Ubus na in ilmu al-bayan. Sa magsanga, sumanga. Ano rin pangadjun ta ilmul bayan? Ha? Tashbih. Al-isti'ara. Iban sin kinaya. Ito rin pangadjun mo rin di. Tashbih. Isti'ara. Iban sin kinaya. Naam. In tashbih, tagnaan tanyo ha tashbih insyaallah. Tung kakinis na yung tashbih. Tashbih mufrad, tashbih tamthil, iban sin tashbih dhimni. Tashbih mufrad, tashbih at-tamthil, iban tashbih ad-dhimni. Naam. Muna-muna, di kita ilmul bayan. Unin hati sin ilmu ini. May tayo ni amoy ning panagnaan pagpangadjiun sin mga kamuriran mangadjiha ilmul balagha. Muna-muna in ilmu ini huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid bi turuqin mukhtalifah aw muta'addida. Amoy nin ilmu, tabihu, sinuhon ko na ka ng pakumana ng bukambuk. Imingat kaw ha ilmu ini, magpakay lapal indakinis, magbaya kaw sin lapal kabayaan mo, ahambuk laung tama'na, hambuk ma'ning kabayaan mo sa duhaing-duhaingin inono, inamuin lapal usalun mo. Biyad din yan to. Pangadjun mo rin ilmul bayan. Di lang takaw misal. Mawaya kaw mamunglong mo tao, hikad tumulong ta, tao patimura. Biyadin mo siya hipaghinungod. Baitan mo yung tauin siya ni patimura. Biya-biha ini. Magyani na Arab laung niya Zaidun kalhatim. Mathalan. Zaidun kalhatim. Hi Zaid biya hi Hatim. Kakilahan nyo rin Hatim? In Hatim, manu siya sa mura-mura bang ha Arab. Al-Hatim al-Ta'i. Basta pati mura magkasabot ni Hatim al-Ta'i. Tamam? Naam. Aun saan nga, nahinang siya kuha, ano ba yung pagtagi ni? Nahinang siya biya dagbos, amuin, bukunin sa panong amuin tungginganan bukun, sa amuin na bang masabot na in karam, Hatim magtuy. Naam. Kasi mga kuhan, aun saan ha Arab, mga isablaw ni ha isog ini. Pero ba, sinuog katausog?
Banglong niya mo intaw, may nagpaparashan siya dya, hiya talad. Long na hiya talad. Tamam? Naam. Mangkawim Zaidun kal Hatim, kapahaman sin tawatin niya patimura, biya kan Hatim. At awaw ni siya biyandan do kaing, ikaw musal tashbih, usalun mo lang ta isti'ara. Lang ta imian kau, ra'aytu bahran fil bait. Nakita ako rakat, halom simbay. Nakita ako dagat, halom simbay. Yung dagat, halom simbay. Way, sa in-Arab, mang sila mag-usal simbahar, maksud nila, pati mura tao. Pasalin dagat, yaon na nindakinis, amuin rijiki, yaon na ista, yaon na indakinis warna sin ista, yaon na amuin panagaton, yaon na katan, yaon na pagdaya katan, bang ko mamingit damaon. Kandalong sin Arab, ra'aytu bahran fil bayti, at ini maksud mo na kita ko tao pati mura, bukunda kating kita mo. Way rakat halakay, habay. Tamam? Naam. At magyan kaulong mo Zaidun kathirur ramad. Unin hatisin kathirur ramad. Hi Zaid mataud-tud abo simbay nila. Maabo yung bay. Unin hatisin maabo yung bay. Atin niya mau mo daran nagtutog na. Tumaw din abo. Nabang tao daran nagtutog na atin niya daran nagpakakaw na tao. Sabang kau yan on Zaid long niya malisin siya dinanglit nabukon marayaw. Atin niya ikutan ko manusya. Di ko misya magadjal, di ko misya makapakaon na tao. Tamam? Na, atod ka mo sin style niya duwaing ha. Inambok ini in maksud tahambuk da. Hiprove ta Zaid pati mura. Tamam? Unin niyo sa ko panagnaan tashbih. Piyag hinungod ko siya kan Hatim. Inhikarwa yusal ko isti'ara. Piyag kuan ko siya parakat. Biada ko imian ra'aytu rajulan kal bahri. Hudhifa ahadu tarafay. Makatan yun insyaAllah. Ang painhikatu impiyakay ko hantang kinaya. Sa intu ini in maksud ko nora. Hiprove ko sadya kay mo Zaid pati muramanus. How no makain ilmu biha ini? Ilmul bala. Nasa subay kayo sab maingat magpaatap. Ayaw ko magpalando, hindi magkakunahan malando. Belang ta hapdi. Mabaya ko mamaytay ni ko hapdi na ko. Aw niyan tao yan pa naman nakananam hapdi. Tiyo sadya, yan pa mga 1%. Butangin na ako pagkaon, matay na ako long niya. Uy na. Yan pa 1%, tuwi na ko yan matay na. Di kudanan habalakan biya. Tusuway mag-atap in pagdihil mo si ma'na hamaksod amuin kabayan. Naman dyan ikaw imian, hiyapdi na ako. Nangupis na intiyan ko. Intiyan ko na biya na metal. Atawa mapatay na ako. Atawa nagdakan na yung kalughalom sintiyan ko. Ingkatan yan tumada, ipagtabir mo sa jasin, hapdi niya nanam mo. Imaksud mo murain, hapdi. Tamam. Ang kanday na ilmul bayan, huwa ilmun, siya na yung ilmu. Yu'rafu bihi. Kaingatan mo rin doon ha ilmu yaon. Irad al-ma'na al-wahid. Awrada, yuridu. Iradul ma'na al-wahid. Kaingatan mo ha ilmu yan. In pagpaon, pagpajatusin hambuk ma'na, biturukin haaturan hatiranan mataud. Di sinasabot ko manjari hatiranan tashbih, manjari hatiranan isti'arah, manjari hatiranan sin kinaya. Tamam? Ilaw na mafhum insyaallah? Mafhum. Toy. Ihaon panagnaan pagpangadjion ha ilmul bayan unim panagnaan tashbih. Pila rin pangadjion na ilmul bayan? Tashbihun wasti'aratun wa kinayah. Tashbih, isti'arah, iban sin, kinaya. Sulat. Tashbih, yadto na. Isti'arah, iban sin, kinaya. Taib, tagnaan na to ha tashbih. Biya din hantang sin tashbih. Uno naman in aqsam, ginisan sin tashbih, ha ilmul balagha. Naam. Muna, in hatisin at tashbih
مصدر سن فعل شبه يشبه تشبيها inhati sin shabbaha pia aghyad atawa piag hinungod atawa kan pia salupa pia sali at tashbih pagpasali atawa kan pagpasalupa afwan atawa kan pagpahinungod naam naam manjari raisab piag hinunggung manjari o magusal bihadto piag hinungod aw ni sabam mo long niya tunggingan ado ka ing sabihin niya to in tungginganan mahinang ko dagbos tungginganan hakangian ko naam ala kullin tashbih maanahan ko na kanyon ini tamam bait syair yang kata long sin syair biyantog niya in nakura in nagkabtang hayni in ma'arri in nagkabtang hayni hima'arri long sin ma'arri hanakura niya long niya anta kasyamsi fi dhiyai in ikaw long niya biya sin suka etan nyo rin suka in ikaw biya suka fi dhiyai hasahaya الضياء وإن جاوزت etan nyo rin fi'il jawaza nakaliyo misan palong niya limiw na kaw daing hakiwan nakaliw na kaw long niya ring hakiwan fi uluwil makan hataas sinamu in tampat iman darajat isya makaingat sin kiwan o makaingat sin kiwan uning zuhal in zuhal in kiwan hambuk siya planet in kiwana muna in pagtakon nila zuhal walang maglabi Saturn naam in makna niya Saturn naam kingatan nyo rin mga ngansin planet ha Arab pagka-memorize nyo rin mga ngansin planet ha Arab siyong makaingat uno in Mercury in Mercury long nila utarid tamam utarid kakunan nyo ran kamagbasa in sumulo ha utarid uno tayo makaw na Mercury ang pa Venus ha in sumulo ding ha utarid amuna in az-Zuhra Arab yan Venus pag-ubos al-ard Earth pag-ubos uno na Mars Marrikh bang ha-Arab Marrikh long mo ay nataskon long mo askunu fil Marrikh agula ko long mo ha Mars in sumunod ha Mars uno na Jupiter al-Mushtari ngan sin Jupiter al-Mushtari pag-ubos sin Mushtari Zuhal pag-ubos sin Zuhal amunain ano na Pluto na atawa Uranus pa muna na Uranus day sa bangha Arab in last Neptune na Neptune day sa bangha Arab na memorize nyo sadya Utarid Zahra tawa Zuhra uno pa Utarid Zuhra uno pa Al-Ard Marrikh Zuhal uno pa Mushtari iwan sin Neptune iwan sin Uranus na pag memorize nyo sadya saying iwan sin Apple memorize nyo sa biling planet akad sana pa sa Arab Toy
Nalong niya, in ikaw long niya biya suka, fi dhiya banghasahaya. Wa in jawazta kiwana fi uluwil makan. Bisan palong ning kauna mo nakaliw na kauring hakiwan. In kiwana mo na in satin. Limiw na kaulong ni hasatin fi ulu bang hataas. Amoy tampat pag amoy mataas, limiw pa kaulong na ring hasatin in taas mo ya kaw nakura. Na, nanya tun hakikat putingan to katana. Aw makaliw president limiw to siya nakaliw pa ring hasatin, putingan katana. Sa inta o magbabantog bihansa, magputing-puting onok. Na. Okay, maanahan ko na kanin tashbih. Pakita niyo man at kaunitan ka magahat. In tashbih, amo na in paghinungod ato pagpasalupa long tabihan pag-upama kanya bayanu anna shay'an aw asya isyarakat ghayraha fi sifatin aw akthar. In hati sin tashbih, pagpatarang, pagpasawa, sinaun hambuok at tawaruha, nagsaw, syarakat, nagsaw sila, hahambuk sifat at tawahamataud. Lang tabi sin ini. Biantog niya in nakura niya biya siya suka. Tamam? Unin piyagsawhan sin suka, iban sin nakura niya. Hasipat, unin sipat piyagsawhan, sahaya. Amoy ini. Ang kanda ko nag-usal, tashbih. Kandalaw natin sin tashbih, bayanu anna shay'an, patarang kay mo sin aun hambuk parakala at tawaruha, nagsawa hambuk sipat. Tamam? Nagsaw sila hambuk sipat at tawa mataul. Okay. In arkan sin tashbih upat. In arkan sin tashbih upat. In rukun sin tashbih upat. Muna aun musyabbah. Aun musyabbah bihi, aun adatu tashbih, aun wajhu syabah. Banga ko yan, Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Hi Muhammad biya singa haisog. Tamam? Hi Muhammad biya singa layon haisog. Taib. In musyabbah amu intao kabayaan ta mo ipaghinungod maun kanya. Tamam? Hisim musyabbah da hindi. Amu na Muhammad. Hi Muhammad. In kaf pagtaon adat panyap pagusalon hipag tatashbih rukun hikarwa. Al-asad hi Muhammad biya layon. In layon musyabbah bihi. Ma'ana musyabbah bihi? Piyaghinungod maun kaniya. Siya hinungod, in asad piyaghinungod maun kaniya. Piya salupa maun kaniya. Atawakan piya, anggil maun kaniya. Tamam? Pagpanggil. Piya anggil maun kaniya. How no sila nagsibu? Hi Muhammad iban sin asad. Haisog. In syaja'ah, pagtagon wajhu, asyabah. Tamam? Upatin taod nila, balikan ko. Muhammad hi Muhammad kal asadi fi syaja'ah, im maksud niya hi Muhammad biya layon haisog, in kabayaan ta hipaghinungod hi Muhammad sa musyabbah, in adat panyap pag-usalon hipagpaanggil amunain adatut tashbih rukun daysab. Al asad piyaghinungod maun kaniya musyabbah bihi, as-syaja'ah mun sipat piyagsawhan hi Muhammad iban sin layon ang pagtag kaniya wajhu asyabah. Mafhum? Pinain rukun sin tashbih. Pinain rukun sin tashbih. Upat. Uid. Musyabbah. Musyabbah bihi. Adatut tashbih. Iban sin wajhu asyabah. In musyabbah, iban musyabbah bihi, pagtag kanila tarafa at tashbih. Uling pagtag kanila tarafa at tashbih. Inhati sin tarafa at tashbih, side pa side, dua side sin tashbih, di sila man dyan malawa. In musyabbah, iban sin musyabbah bihi. Sa bang nalawa in hambuk na yung kanila, wayroon na. Wayroon na maksud sin pagpanggil. Isu yung panggilon mo, iban pakain mo panggilon. Hangkan din duway ni pagtag kanila,
tarafa at tashbih. Unin natin sin tarafa at tashbih. Side pa side sin tashbih. Bima'na ri manjari malawa bang ha tashbih. Tamam? Naam. In adatut tashbih, matawad ginisan sin adat, panyap, hipagpaanggil nila. In famous to bang harf dua. Amo na yung kaf, iban sin kan na. Dua. Bang harf, kaf, al-kaf, iban sin kaan na. Biasin biya ini ya. Kaan na ladhata sawtihi wadabibaha. Pag-usalaw nin kaan na, iban sin al-kaf. Nabang ha isim, aw na isabi pagpanggil, adat, isim siya kan. Jadi ko musal, مثل Muhammadun mithlu asadin, mithlul asadi. Atawa kan nahu, Zaidun nahu fulan. Atau man jadi ko mausal, shibhu, Zaidun shibhu abih, biya ma'niya. Atau man jadi ko musal, mudari'. Inhati si mudari' yushbih aydan. Long mo fulanun mudari'un li fulan. Bukun yung makna niya, hi Zaid fi'il mudari' hi hinang siya bihaun kan fulan. Bukun. Inati si mudari' mada? Yushbih aw mushbih. Manjari siya umusal ism, manjari in harf, manjari raysa bin fi'il. Nabang fi'il, mausal siya yumathil, yushbih, yudari' atawakan mga yudahi. Manjari sabsaha yudahi. Tamam? Naam. Inyang katan adat sin tashbih. May kamu sin nakapalawd. Kahatihan nyo rin insyaAllah yung bisara ko. Kahatihan da? Ya Shaykh. Shaykh al-Mashayikh. Alhamdulillah. Tayyib. Okay na. Maanahan na to na ini. Dahil di habayti ni, hisyuin makabayta ka ko sin arkan, sin tashbih. Habayti ni, kaya pahaman nyo na. Anta ka syamsi fi dhiyai, wa in jawazta kiwana fi uluwi makani. Hawnin mushabbah bihi, hawnin adat, hawnin wajhu syabah. Yalla. Faddal. Anta mushabbah. Adat. المشبه به وجه الشبه. أحسنت. جيد. تمام. طيب ما نيجي تبقى بيتي كروة لونس. أعطيني الكتاب. لونس شاعر مقببنتو لم يذكر اسمه. قال أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت كالليث. تعلمون الليث؟ الليث اسم من أسماء الأسد. أسد. إن إكولون بيألايون في الشجاعة هائسوب والإقدام إبن إقدام من پغلungtod paunahan. Lungtod paunahan pagbunuan أو تأو مقدام. Inati si miqdama mo yung tao maglungtod sadya pa una na pagbunuan. Tamam? Anta kallaythi fi syaja'ati wal iqdami. Biantog niya maisog. Biya kaulong niya singa. Was sayfi. Iban biya kaulong niya puddang. Sayf puddang. Fi qira'il khutubi. Ma ma'na al-qira'? Ha? Musara'a? Ma ma'na al-musara'a? القراع قرع بمعنى تمام. هذا معنى قرع. أمي مقصوب مقوان مقونو بيني مقطق يعني مقوان. هاتي مقصود سين قراع أمو إن مقبايت ديني مقمصارعة مقلوري. الخطوب ما معنى الخطوب؟ الخطوب جمع خطب. إن خطب بهس عرب معناه المصيبة. Inati sin khatob musibah. Tamam? Hati niya biyantog niya tauyaon. Biya kaulong niya puddang. Banglong niya hapaglurayan na iban sin musibah. Halaw man na mo in pagkalo.
Biya kaulong niya puddang mahait. Bang hapagunuhan na. Hapag amuin laong tabihan, hapagkaluhan na, ibansin ato. طيب. أين المشبه وأين المشبه به؟ وأين أداة التشبيه؟ يلا. تفضل. مشبه. مشبه به وجه الشبه. أحسنت. أنت مشبه، الكاف أداة التشبيه، الليث مشبه به، في الشجاعة والإقدام ماذا؟ وجه الشبه. يجسبوا أني له يجسوهن سن نقرأ إبن سن لايون. تمام؟ طيب نأتي إلى هنا. وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. من يعرف معنى هذا البيت؟ من يستطيع أن يشرح لي هذا البيت؟ لم يذكر هنا. وسهيل. هون nagpangadji din di bahasa Arab. Way natod katumtuman niyo bahasa Arab. Kaya tanyo bang mayta, wala ka mo nakaig ding hadhahaba iban sin kharaja. Wala ka mo nagpasong. Ang kamo nagpasong abutan niyo. Hada huwa. وسهيل. سهيل نجم في السماء. بتؤن. بتؤن malayo. Suhail. Siwi-siwi dah. Inwarna niya biya pula. Pagumos biya madtumag lambitong-lambitong bihan. Ismuhu madha? Suhail. Tod kamo ha? Laung sin magdaraman in Suhail, amoy bituon Suhail. Pula inwarna. Maglambitong-lambitong. Kawajnatil hibbi. Biya laung niya wajnah. Ta'alamun al-wajnah? Ayn al-wajnah? ما معنى الوجنة؟ هذا وجنة بسني. هذا وجنة. أو ده وجنة نيو؟ أتوا بوكوك ديرت magtoy. أو وجنة؟ أو هذا وجنة. إن بتون لون يا سهيل بيا لون يا بسني إني كوجنة الحب المحب بيا لون يا سن بسني سن ملسة. أمو انتو ملسة. Naam, mayta. Sabab inwarna sin Suhail pula. Inwarna sin pisngi niya pula raysab. Wa Suhailun kawajnatil hibbi fil lawni. Wa qalbil muhib. Biaday sablong niya pangatayan sin malasa fil khafaqan. In khafaqan al-idtirab. Amo biya magbihan-bihan, magunubay ning pagtag. Khafaqa biya maguno ba niya? Bukon ko ba? Amon biya ha? Bukon kulap, matay kulap. Aun lang niya mo dakob-dakob sin pangatayan. Dakob-dakob. Taw magkumba ko man jere sabs. Tamam? Magyakhfiq idtirab, di maghundong. Unstable siya magbihan-bihan. Una yung piyagsibuan nila. Yung pangatayan lang niya sin malasa. Magkumba-kumba yung pangatayan, bialaw nga sin Suhail, maglambitong-lambitong sa Jamila. Jamila, wa Suhailun kawajnatil hibbi fil lawni wa qalbil muhibbi fil khafaqani. طيب أين وجه الشبه؟ هون وجه الشبه هون إن أداة هون مشبه به من وجه الشبه. يلا إشي ما كتوغيلا. تفضل يا شيخ. بيو مكتودلو نكت. وسهيل مشبه من سهيل. أداة تشبيه. ها؟ وجنة الحب مشبه به. في اللون. أحسنت. في اللون هورنا إن وجه الشبه. Sababin ini pula warna, inyong pula ray sabin warna. Nagsaw sila hasipat alihmirar. Naam, ikaw mabuka. Ngayon nakabukaan tan. Naam.
طيب هل pa ako makari explainon ko na kan yung aqsamut tashbih bibasata. Ginisan sin tashbih. Limang kaginisin tashbih. Ang tashbih mursal, tashbih muakkad, tashbih mujmal, tashbih mufassal, iban tashbih al-baligh. طيب. طيب. Bangkawim yan. أين الممساح؟ الممساح. طيب. سأمسح هذا. Bangkawim yan. محمد كالبحر في الجود. محمد بحر في الجود. محمد كاتو محمد نعم كالبحر ومحمد ماذا؟ محمد كالبحر محمد بحر في الجود ومحمد نعم حذف منه وجه الشبه وأيضا ذكر منه وجه الشبه. محمد كالبحر هنا الأول ذكرت فيه الأداة، ثانيا حذفت منه الأداة، ثالثا ذكر فيه وجه الشبه. محمد نعم كالبحر في الجود أو بحر في الجود ومحمد بحر. طيب انتبهوا معي يا شباب. عندنا 5 أقسام لمن قرنس إن تشبيه قبل أن نأتي إلى شرح الأبيات. طيب أولا التشبيه المرسل. تشبيه المرسل يا شباب ما ذكرت فيه الأداة، ما ذكرت فيه الأداة أمون تشبيه نسبت دين دونين أداة بأسم بيا ini محمد هي محمد بيا دغت حمرة الجود المرة العطاء تمام. نسبت دين دين أداة unin pagtag sin tashbih biya ini tashbih mursal. طيب apabila maigin adat maigin ini saya undain wajhu syabah biasin ini Muhammadun bahrun hi Muhammad dagat bang hamurah unin pagtag bang siya naignin adat al muakkad إن هكتونيا ما حذف منه وجه الشبه لونمو محمد كالبحر وحذف منه وجه الشبه هي محمد بيأدغت نلوأنين وجه الشبه أمونين جود ونين pagtag bang siya nalawanin وجه الشبه المجمل أمبين مفصل أمون نسبتين وجه الشبه تقول محمد بحر في الجود نلوأن إن أداة يري ماذا إن وجه الشبه إن pagtagsin يري وجه الشبه مفصل بang ملوأ إن أداة إن وجه الشبه إن pagtag تشبيه بليغ محمد بحر بليغ نعم. Kumpas ni haunin makusog halom sin lima yaun. Bangkan niyo. Bangkaw imian Muhammadun kal bahri fil jud. Hi Muhammad biya dagat
haamuin mura. How no makusog iwan imian ako, hi Muhammad dagat hapag mura. How no makusog? Mursal atawa muakkad? Mursal atawa muakkad? Ha? Muakkad din makusog, may tad to. Di amin hali. La hawla wala quwwata. Amuhin makna niya rin di. Unin may takaw na kaya makusugi muakkad. May takaw na kaya makusugi muakkad. Kaya ingatan ko yung akkad apya kusog. Sa may ta siya makusog dahil hayad to. Haunin makusog, mursal, mga kuimian, in ikaw, biya kaw rakat hapag mura. Atawa yan un takaw, in ikaw, dagat na kaw hapag mura. Haunin makusog. Muak ka na ito, mursal? Bangkantuan oms, mursal. Haunin makusog. Muakkad. Mayta. Sababin niya, unaong pariya. Bukong patod ikaw. Ang painhikarowa, ikaw na yung dakat. Sa kaula-ula, ikaw iwan sin dakat hambuk da. Makusugin. No. Makusugin muakkad. Nabatan si Shaykh, ding hangan, asal nagdaog na muakkad. Toy. Banga ko imian, iyon ko in wajhus syabah. How no makusog, iwan sin aun wajhus syabah. How no makusog imian ako, Muhammadun, naam, kalbahri. Muhammadun kalbahar. Hi Muhammad biya dagat. Hawno makusog iban sin imian ako, hi Muhammad dagat hapag mura. Bangka mo. Hawno makusog dahil dito. Ay hawno ni mamay at magbabantog magpa-anggil-anggil dahil dito. Hawno makusog. Hawno makusog mujmal atawa mufassal. Mufassal nasabot dahil dunin piag-anggilan nila. In mujmal, amo in wayroon doon na sabutin piag-anggilan. Ano yung makusog? Ha? Makusugin. Mujmal atau mufassal? Ha? Mufassal atau mujmal? Makusugin mujmal dahil ha, mufassal. Hakatan sila yung makusog balir. Hati sin balir, iron mo na yung panya pa mo yung iusal, iron mo pa yung wajhus syabah. Imian na ikaw indakat. Natin yamang ikaw na indakat, way na pagbiya, way na pagtabiya, ikaw na tuod. Atin niya sa kaula-ula, dakat na kaw. Kung biyasin kalbahri, biya pa kaw rakat. Tamam? Naam, kan siya tiyawag al-balir. Naam. Tay, mari kita pa mithalin. Baitan niyo ako ang uno siya di mursal muakkad atau mujmal mufassal. Tay. Law sin sya'ir ana kalma'i in raditu safa'an wa idha ma sakhittu kuntu lahiba. In ako law niya biya tubig. Bang magrida biya ako law niya tubig bang ako nagrida hasawasa iban sinamuin lanu safa biya kulong na tuwig bang marayon atay ko biya kulong na tuwig malano malisin malunok na kuman tinya marayaw wa idha ma sakhittu sa apabila kudukalan kuntu lahiba in kaaunan ko baka kayo banga kulong niya askhat mamana sakhita dukalan na kalando in kaaunan ko lang niya lahib. Ngaytan yung lahib, amuin sulyab singkayo. Pasok pula rakuman. Blaze lang simba sa anggalis. Na, nga ninyo kuno ka, kuhaw no in arkan sin tashbih na hindi. Yalla. Ito yun, haw no. In ana, mushabbah. Haw no in mushabbah bihi. Alma. Haw no in adat. Al-kaf. طيب هون وجه الشبه هون وجه الشبه هون وجه الشبه صفاء
Nagsaw sila niya sawa sa iban sinlano. In siya biya siya malano biya tubig bang siya marayaw. In tubig damikyan marayaw malisin. Amoy nin wajhu syaba. Jukop in arkan jukop. Unin pagtag sin tashbih ni. Tashbih mursal. Sabab yaunin adat yaunin wajhu asyaba. Oy, mari kita pahikarwa. Law sin sya'ir fa ka'anna ladhdhata sawtihi wa dabibaha sinatun تمشى في المفاصل نعسي. ما معنى هذا البيت؟ لو سن شاعر فكأن لذة صوته نقرنغ سيا مغني مطرب. تعلمون المطرب؟ ما ngalang مغني ديونغ نين إن ديو لنب سن سورة سنامو إن ما ngalang sipat niya bang biya din parasahan hawaktu mo karungugan in suara niya amin maling. Long niya faka'anna ladhata sawtihi. Biya long nin lanab sintingog niya. Wadabibaha. Iban long niya mimbiya kulanas sintingog niya. Tub. Dabib. Kita nyo rin dabib? Amin biya panaw kwan tingog sinamin panawan yan. Lakod siki. Inhantang long niya sinlanab sintingog niya. Iban sinamin biya tunis yad to. Dabib niya sintingog. Bialong ni hantang sina. Kaya yung sina? Ghafwa. Ang sa amin, panagnaan ko makatug. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. In sina min panagnaan sin tug mo, min karo mo, min makaro ko nakalando, makalipat ko biya. Biya selong niya mo yung karo, panagnaan karo, sarap na kuman, tamasya. Miya naulong nin asli tatamasya. Biya siyalong niya min panagnaan karo masarap na kuman manawlong niya palawom sinamuin amuin mafasil unin mafasil mifsal luluatan melong niya inut sumud pa mga luluatan mo nu'asi jama' sin na'is biya long niya sinamuin amuin karo hatao makaro nu'as jama' sin na'is tao makaro biya siyalong niya muin sumubsub, inut manaw sambil makasuod palawom sin uno. Palawom sin luluatan. Bihad tulong nin lanab sin tingog niya. Atin niya bang kau makarog sin tingog niya, biya siyalong niya karo amin inut bihan. Sumud palawom sin baran. Naam. Yatihan niyo na. Taib haon na rin din arkanut tashbih. Yalla. Tentuin niyo ko no. Yalla. Uy, ano yan? Haunin adatut tashbih. La hawla wala quwwata. Haunin adatut tashbih. Ka'anna. Adatut tashbih. Haunin mushabbah. Ha? Ladhatus sawt. Sini. طيب. Haunu in mushabbah bihi. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة حون إن مشبه به يلا سنة بيأسي ألون يا كارو بيألون يا من بيأ سنة من بيأ فنقنا أن غفوة نعم حون وجه الشبه حون وجه الشبه Haunin wajhu syabah. Way, bukon mafasil. Piagsibuan sin lanab sin tingog iban sin karo. Unin piaganggilan nila. Yalla. In karo iban sin amuin lanab sin tingog. Dayaw sin unin piagsibuan. Ha? May tayong karo magpanaw. La. Uno yung piyagsibuan sipat, sin karo, iban sin lanab, sin tingog niya. Ano niyo, sinukan niyo? Uno yung piyagsibuan, tali ka mo. Yung piyagsibuan, dayaw parasahan. In karo bang sumud panagnan, marayaw yung parasahan mo. In tingog niya bang kau makarungog, tataladhad. Hangkan din wajhu syabah at taladhud walirtiyah.
amo imbiya dayawan ko para saan tartah ko aun sa ko makaro lawa ko magtuy mali pa lamig ka man ko makarug sin tingog niya ka sin suman nang magtuy in wajhu syabah mahdhuf yarin adat yarin arkan amuray naigo no wajhu syabah unin pagtag kanini yalla unin pagtag tashbih mufassal tashbihan mufassala طيب تشبيه المجمل عفوا تشبيه حذف نعم المجمل عفوا تشبيها مجملا نعم طيب سمنو لونسن مقببسرة الجواد في السرعة برق خاطف ونين معنى نيني الجواد في السرعة ما معنى الجواد لا الجواد ما معنى الجواد يا باجي جواد ما معنى الجواد ها فرس من قال فرس فرس كرة إن كرة لونها سبت برق كلت خاطف إن خاطف ini biya min biya kawaun sadja ka long si mas kilat mahatangkas biya long niya kilat mahatangkas طيب unin pagtag sin tashbih da hindi hawnin mushabbah bi aw adatu tashbih wa adatu tashbih طيب hawnin mushabbah da hindi hawnin mushabbah jawad kura طيب hawnu in mushabbah bihi برق خاطف بأكلت طيب هون وجه الشبه سرعة أحسنتم هون أداة التشبيه محذوفة ونين pagtag محذوف أداة التشبيه المؤكد المؤكد تشبيه مؤكد نعم تشبيه مؤكد لون متنبي لون لون مرقش ويكون نسولت ديندي لون النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم وننهاتين بينتugniya in kalasahan niya yung mga tao kita ni kalasahan niya long niya an-nashru miskun inhamot nila long niya kasturi inhamot kasturi wal wujuh impamayhuan biya dinar dananir nakita ka mo dinar tibulong na kuman at inimbayho nila magsinglab biya dinar mag-alindang wa atraful akuffi inamo in ano ba ini mga duhol kulamay nila anam ingatan nyo rin anam ma makna al-anam ma makna al-anam biya siya kahoy in anam kahoy pulay na mo in marahon dahon niya kahoy pulay dahon niya hati niya piyag hinungod niya in duhol kulamay long niya pula-pula biya man to piya pasal-pasalan kata amat yung pagyanon niya nashrun an-nashru miskun wal wujuhu dananirun wa atraful akuffi anam how no rin dito in wajhu syabah iban sin in wajhu syabah iban sin adatu tashbih iban musyabbah bihi an-nashru miskun how no rin dito in nashru musyabbah miskun مشبه به هون أداة التشبيه محذوفة بأن قوي من النشر كالمسك والوجوه كالدنانير وأطراف الأكف كالعنم نائج وجه الشبه نائج وجه الشبه نائج بين أداة ونين بقتاج نائج دين أداة نائج بين كوان البليغ ياتي إن شاء الله ياتي هتوي na ikaw ang ko magbabantog iman masub ka magpanggil-panggil ikaw na yung magbaya lang mo yan mo yung tao lang mo aun saan ka to lang niya misan lang na uno tayong pagtagad to lang niya ikog uno tato ikog kandayan
Ano ba? Tumisan lang niyang tataklayan, imikog kandayan. Orin natin niya yan to. Biyantog niya yung babae. Kaya tanyo rin ikog sing kandayan. Ista kandayan, kaya tanyo rin. Ista kandayan. Maningkatin ikog niya, naam. Na yung tataklayan lang niya mo hinihati niya, ikog kandayan, kimakalit bihan. Naunin natin, unin tag sintas bihat, ito nga sinug. Saan lang niyang tataklayan? In tataklayan, biyaon biyaway. Waya, imikog kandayan. Naigin wajhus syaba. Naigin wajhus syaba. Naig pa in adatot tasbih. Unin pagtag sinyad to. Pagpaanggil balir. Sinukon ni. Na, biyat turasan. Nangan niya ko, hinduan ko siya naman mang biyat dinin, aturan sim pagbisara. Naon palong niya. Imbitis. Biya lang niya, ano tad to, biya di yung ko. Biya lang niya kuan, ano ba ini? Biya lang niya lumahan, biya kuan na to. Imbitis ko, no, biya kumuan lumahan. Inday bang biya. Naon day sabsaan pakato, sa di ta sadya magkausal. Ha? Na. Kaya tiyan yun, insyaAllah ta'ala. Tamam? Na. Halom sing Quran matahud bihan. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkah. Fiha misbah. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Lawagan niyo, bang unin tashbih na hindi, ba't niyo kahatian? Ang kanda lang si mga ulama, hindi may nga ta ilmul balaga, ayaw siya umatikat tumapsir sin Quran. Makaputing siya. Tamam? Nabiyad din nin, wayroon tun panghati. Misanin dhahabari niya kaingatan, manakaino pang karum, ang kansa magpakaiyan na, in Laylatul Qadar, mano siya, kuno biya baba inumaong. Allahu Akbar. Yan alam Facebook, piya paro si mga tao katan. Naakalan sadya sila si mga tao. Alhamdulillah, naubos na ito yung tashbih, arkan niya, iman aksam niya. Balik insyaallah ta'ala, tamthil, mag-ubos yan ito, pa-isti'ara, sambil mawus na yung kinaya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Isin na nga subukabi iha page.